Turabashimye mwese mukomeza kubana natwe muri gahunda za Life Radio ndetse na Life TV ndetse n'imbuga nkoranyambaga zayo ikoresha zitandukanye. Tugarutse mu mwanya aho dushaka kubagezaho gahunda z'itora ADEPR ni itangazo riturutse mu buyobozi bukuru bw'itoro ADEPR. Kigali kwa 21 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026. Itangazo rigenewe abanyetorero b'itorero ADEPR. Hashingiwe ku ngingo ya 22 agaka ka 5 no ku ya 32 agaka ka 16 zo mategeko shingiro y'itoro rya Pentecote ry'u Rwanda itoro ADEPR, hashingiwe ku mwanzuro w'inama nkuru y'abashumba itoro rya Pentecote ry'u Rwanda itoro ADEPR yateranye kwa 21 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026. Ubuyobozi bw'itoro rya Pentecote ry'u Rwanda itoro ADEPR ramenyesha abanyetoro baryo ku rwego rw'ururembo rwavuguruwe nyuma yikurwaho no guhuza imirimo paruwasi, hagasigara paruwase z'itoro ADEPR 30, imwe muri buri karere, hagamijwe gufasha itoro ADEPR kugera ku ntego n'icyerekezo byaryo bitewe n'ifungwa ry'insengero zaryo nyinshi guhera mu mwaka 2024 ndetse no mu rwego rwo kubahiriza ibisabwa n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere. Indembo zikaba ziteye ku buryo bukurikira: itoro ADEPR ururembo rw'amajyepfo, icyicaro cy'ururembo paruwase itorero ADEPR mu karere ka Huye. Itoro ADEPR ururembo rw'uburengerazuba, icyicaro cy'ururembo paruwase itoro ADEPR mu karere ka Rubavu. Itoro ADEPR ururembo rw'amajyaruguru, icyicaro cy'ururembo ni paruwase itoro ADEPR mu karere ka Musanze. Itoro ADEPR ururembo rw'iburasirazuba, icyicaro cy'ururembo paruwase itoro ADEPR mu karere ka Rwamagana. Itoro ADEPR ururembo rwa Kigali, icyicaro cy'ururembo kiri ku biro bikuru by'itoro ADEPR biri ku Gisozi. Kitonderwa, buri rurembo ruhuza paruwase zose n'ibindi bikorwa by'itoro ADEPR birurimo. Abashumba b'indembo bakaba ari aba bakurikira: ururembo rw'itoro ADEPR rw'amajyepfo, izina ry'umushumba w'ururembo umushumba Tarsisi Ndayishimiye. Ururembo rw'itoro ADEPR rw'iburengerazuba, izina ry'umushumba w'ururembo n'umushumba Jean-Marie Vianney Nimuragira. Ururembo rw'itoro ADEPR rw'amajyaruguru, izina ry'umushumba w'ururembo n'umushumba Emmanuel Uwambashe. Ururembo rw'itoro ADEPR rw'iburasirazuba, izina ry'umushumba w'ururembo n'umushumba Jean Baptiste Bizimana. Icyitonderwa, ubuyobozi bw'itorero ADEPR buzamenyesha nyuma umushumba uzahuza ibikorwa by'ururembo rwa Kigali bijyanye n'imiyoborere yihariye yo gufasha uru rurembo kugera ku ntego. Umushumba mukuru w'itoro ADEPR azagira ikiganiro kuri radio na televiziyo by'itoro ADEPR kuri iki cyumweru kwa 22 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026 saa 2 za nimugoroba ku bijyanye n'izi mpinduka. Bikorewe i Kigali kwa 21 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2026. Nyakubahwa umushumba mukuru w'itoro ADEPR Pastor Ndayizeye Isayi ni washyize umukono kuri tangazo. Reka tubashimire, mukomeze mukurikire gahunda za radio ndetse na televiziyo izindi mbuga nkoranyambaga zaryo. Murakoze, ngendeye Emmanuel Ntakirutimana.